ꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯩꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯔꯥꯁꯤꯗ ꯂꯤꯂꯥ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯤꯂꯥ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯅ ꯁꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯣꯡꯊꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯆꯦꯜ ꯊꯩꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯏꯆꯦꯜ ꯊꯩꯕ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯖꯄꯥꯟꯅ ꯁꯥꯕ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯨꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯇꯨꯈꯤꯕ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯃꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯦ ꯁꯥꯇꯤꯟ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯣꯡꯈꯤꯕꯇꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯎꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯖꯔꯕ ꯁꯣꯃꯣꯔ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯏꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯤꯖꯔ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯎꯠꯆꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡꯂꯨꯛ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯕꯁꯤꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯤꯂꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥꯒꯨꯝꯕ ꯆꯪꯖ ꯂꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯗꯔꯛꯄꯁꯤ ꯁꯤꯗꯔꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯖꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ natra mawang amada koigi kuning tek amada mawang amada ibiro mawang amada ibiro ko matam sida mayam si yendra natra yendra hai base koina sangem to yai kudo moina hada koigi lai ba tradition siga train siga ani se mukhai naraga inam lo mawang amada script se putora pa mayam hek ta bada kalino kalino pa adu makha gi script ta sigi producer director se sangem to gadi lagi macha se kara ko ya hena khali kudo moina hada naam su jai yam ba indra babu Yungkham indra babu magi tikendra ji nai liga se sanar ko matam ta tikendra ji han haboga one liga sani nam ki magi technique ko yam wa harum omrentra lam su yari magi hero na chatra de kana sika ka liga do isna te liga do masage anu ko technique ko liga do noyan ki kamai noyan ki ka hai bel stage te liga do sanar ka do re liga mar ko hero do re ta do babu mar ta gi ai hero do gi bahut chini ne salon ko to ga liga yaw ki do ko ida pajar amag re ne so ko noyum amagi mahau bi bang ki sini aduh matam gi wapong malai ni na liga tamai matang gi sang ngang ni ga su nang ri ta da do in konda do ki ko mai da re nasi BM production na ko gi WAKCHING GI NONG pur ga ko gi kali hai ni loksit talo borak tampang ilai mai sida sudah kadul kan nuang si zaman nuang ni koi roi sini sungsoi soi na lai hau kan nuang lai hau ni lai hau lekan raja manung ni lekan di bang apa gini si masih mai tak apa lagi tu si koi leka undala kadul sida koi ni WAKCHING GI NONG sama sama borak tuna yang borak tampang ilai mai si ye dah sudah leka pag namagi sakti mo sum Mangal si chin na biraga kung dahuli bi isa yan ako sing dehe na jini tuhan mo nabi tunaro orang tampak dan lebih di jino mayam na bibi bagaluna na sige orang tampak imo sila ga lebih ba kung orang bapak ko jino sing na kursin nabi dua hari kisu kung Mangal si bisa bagaluna na sige pero tadi ay gitu ako si batang tadi ketin dari kagat tadi kagat tadi egin sijaru yang Dr. Berjalan Yendren yang tena memelihara wapong kaya kabir begitu matang sidi pergi barang wapau production ni ahum sukudo lena untuk jadi masih WAKCHING GI NONG film masih producer barang wapau gi member lagi consider baru Birjit Fandembam election period na producer gi overall yang tak nak tampil begitu WAKCHING jadi election period chặt bên nhà của chị không được nam không có tìm hiểu vào xin nào ra lại cùng nam không có không còn thấy nasi ở quê na
Silchar sing kasar ahan boina Manipuri feature film namjaba hausa koi baram pau ge koi member sing amade koi gi team leader man ga koi pulminaraga chinaraga koi team asi mai pang putopa ngami mani aduna ngasi koi gi utoi ba film asi bo ayam timi ba koi gi kasar gi sinau sing mati mai ben zalai ku timamna sebut pi haidna koi gi Rama Bauki, member ma Oinam, producer ma Oinam, and they both know plan season. Aigi ngasi tim sigi han utropa or pasida awaba maiba kaya so mai naraki ado ko koi gi member sing koi gi chinau sing koi gi za mayamona koi gi support of the pinamta koi ana pangal tok kibani ado ga jam lawan so utok char bani lakini ba koi timbi ba chinau singa tim su mi ta bi haida kala ba hai so gi balan ko me ma jaw su za dai bu yang ngapi na mani chinau sing su ngapi na mani aina sa tan jari si haida bisin jari Kala jari ko gi erekta ko ina special guest sing oina hajar bada ya berapa lagi don bosogi lagi bosot ki director the brother Rezi, which is on the way. Nabi the lady na tapi raya to ba Silchar Sadar Police Station ki OC nagyan ba Maitanjam Amit Kumar maksu lagi nabi the lady na tapi raya barak sila sige forum si makasa tar po ina lagi sige pangong lang daling sin pili ba sing dagi lagi wapong kami na bagi kung travel road sa po ina sige. So already pangkom lang daling sinpiri ba sebenarnya ba kung Manipuri film gi sebenarnya production controller film parang Manipuri gi secretary information and communication gitu kan ko bini ba lagi si Jeremiah ba Santiras yang sinpiri ko yang lebih opong tapi na begitu ba kung sinpiri kan ngasi anumukta maraming punta aku ini itu wirtuna ngasi maaf masih ada ya wirtuna ini fungsi masih ya fungsi siang dan masih itu bah orang suka dia production ki watching di nong hai ba digital Manipuri picture film si ahan dan hai su koi degi khangmang jare masi aine pamjabadi masi ki film masi tasena project festival lako matam adagi any hall da ka ko matam dadi sigi posi sensor certificate ho ningi sensor certificate ta le ho ba hai se leiba assam gi oina ahamba history da archives le gi ba film mo gi dori ni ain tum ko ina matam ma da film masi Assam ki ahan Manipuri feature film jikar manon thelaka da masi posi go dori ni aduga hauji barang ko ba akoi yakana kanar ba matunda akoi film forum da chairman ki ga kaminara ga akoi tana ba matanda masagi hauji lai di basi sine ki art form da lai bi ba ma masi director camera editor ma umle basi machui tar ga le basi si aku ina hujik makoi bu aku ina association na siya mandingi sampai itu pernah ada aku chairman na tapi aku dah all Manipuri filmmaker artist and technician association na ama siya mau matungga aku film forum Manipur ka ada program as a member ina lebih ay aku film forum si Manipur di film forum masih Dil Prane na punca laga sabi ni Dil Prane director, actor, editor, camera, aina matang amik kanikara sini writer ga orang yang sepunjel aga siapa matunda kenula aku ni film forum sina mapi mupau ina leja bani aduna sungai tu guna samgi desu lei diba macui tar ga lei diba aku ni film pamjaba sing director khamke ma ana to pa ma komit lei na ka putu to ma bagi
पोसिनादी हयें पुंजी मचू तारक्तबा हाइतारे सिगुम्बा पोसिन लाकदबनिना आइना पामजबसी सिगी पोसे पुंजल बिबा हाइतारे केनो एसोसिएशन हम सेमा मतुंगा अदु ओइरगदी हयें करिगुम्बा प्रोग्राम हम तौबदा केनो तौबदा सिगी पोसे हयें फिल्म अमा तपु मतंदसु यामना मसी मंगा थोकनी एना खंजै अदुवा तसेना प्रोजेक्ट ngasi केनो बेन प्रोडक्शन की टीम दा लेबिरिबो जापना मुसु आइना थागबो पंगुप sei baramdi mamanga tokhiba short film kara ai isama yaujaki aduda ai ju madugi matamdani ai hanga lakuda karigino nakoina film mama short ogira ogira film tomotan samso tana tawisi karigino na ai ju atet oza singhamje ada moida awat pamya mulai bhai tare awat pamya mulai dituna sumain tawga apoi gatare tawga film bor gatare tawga chami naragadi masi ke awat sin lai bita ina khajar bani adugi wakum siso huru matunga aina ifa da halam matunga sumain tawga chairman da soi wari se sajan matunga sida vocational training or workshop film di line da acting ki boire direction ki boire adagi cinematography boire editing boire sigumba mayam ama akoi sida लेबिरिबा अखोगी बीएम की टीम न सिंबिदुना वोकेशनल ट्रेनिंग और वर्कशॉप तौबिनाबायना आई सिगी वफम सिसु बीएम की मफमदा थमजबनी मखोइसु हरावराव याबिरे मसी मसु माइ पांगना पंथोरकनी एन खाली तसेना सु आई तुलो कोकेसु हेजन गाइले जदे की हाइरोबु एसोसिएशन चेंबियु अदुवा सिने की ओरबा ग्रुप अमा पुंजन बियु पुलब अदुवा yang forum the as member ina lapiu akoi jona momating pangsage sitan hair kai ngasi utte do ribo watching gi nong ngasi leminaraga akoi mai pa ko film mo ere sinu ina ai thank you Actually yang memeleba orang kaya tambir begitu nasi kita tambiro miam na lagi apa orang tahu nasi miam na tambiro apa nasi yang mana di lagi wakil tanah tapi yang mana hai nasi kerana yang mana tadi berarti miam puting nasi ikau lang na ngai dalam mana hai punya cek tadi betul nasi nasi apa WAKCHING GI NONG di nasi premier sosi miam di minimum lagi apa malah hena tamu itu populer mana tadi matanya sama lalu tapi dah mikir kerjaan dah sukses isu itu lagi formal function nasi lusin lagi matang dah lagi makata apa miam nangai nari ba itu mak miam ini mulut mak ikut dengan cara bagi tanda tu miam tadi matang sama lalu tapi dah ikut dengan cara bagi mana saja berat sih dah lagi baru ina nasi ge orang nasi Oinam bukan apa dah lagi tahu lah, betul panggilan kibat, ngaku ini ni terkah tengah lah, senjam dengan surya besok, tengok lah, betul panggilan kibat, dalam tempat sangai apa, Directiion sing, pasal itu ahli nama di China, tengok aku, barang apa oke, mereka ini lagi barang apa orang pun si cukup tu ini, sing lalu itu dalam pun cinta rehnya dalam tu, boleh mana, barang apa orang, pasal sing tengok aku, temui gue, orang bertak tak ikai, kemudian saya berkata macam orang kiri tak ada pondok ceri, ada ceri. Macam sini, pergi orang ni maka jatuh cara ko ina, nasi orang nasi ni, chip gas ki confirm lambda, letting bili ba minggu ina, orang imigran, ada cara pada pasal itu ngangom, Joy Kumar, ikai kubur cara ba President, Manipuri site Parisat Assam, Nexin Birjit na pasal ni chip gas ki opong itu tapi nak kita nolak ceri, Nexin Birjit ni macam.
ngasi orang mapawna sinlang duna yamna asang manadi ngasi digital Manipuri film minggu pandarabada mingisna dedisna WAKCHING GI NONG WAKCHING GI NONG haiba digital film asida karisu khangdadaba ayaku borak mapawna nungsibiduna mafam sida ina laksaba khangibase aigi laibak tawani haina khanjai ngasi program sedi mai tangmangda Directiion bidiwa aigi nungsijaraba minau mingana pajarada Raju Khumujam President ki naraga aigi managing director Raina haibi oirom da Directiion bidiwa Manipur lagi lebih apa zaimu mangga dan bidiwa akan hai oja sing lamdam ni laiba office bearer sing परिषद की खंगे अतोबा संगायरबा लोक सिंद्रिगु खंगे इचिने नाव इमा इंदोन हलमन लाइबु खाइपनो अमदी पॉलिटिकल फील्ड दा मसक नायरबा जुडिशियल फील्ड दसो मसक नायरबा की नसी ओजा सिंह मरुंबांग सिंह पुलिस यूनिवर्सिटी दगी लेंबी रपा क्वाइ पुनमकु हां तदाय हांना इकाय खुनजरो करना को मनजरी नसेगी सिंह लेंग्रबा सुंबा मिफम सिदा ayangna wahai manga taradan haijege to usida achoya ngam jawo so kai taragi nusi menga na piheni haibse amjari ngasiki numise karma aidi panji gananta na yempi bano khangdi sahi kudingi maaga se egi le ipo tha obatanatana ngasiki numise माघी पूर्णिमा ओइबा अदुगुंबा याम साथिना आइदि ओंग्री जुक्सु ओइबा हाइतारे नसिगी निमिसिदा पालिबसि नक्षत्र पुषा नक्षत्र आयुष्मान जुग ओइबा अदुगुंबा जुगनि यामना अफबा यामना अपानबा याम साथिना आइदि मामिंग लेबा अदुगुंबा जुक्सिदा नसिगी वाकचिंग गी नोंग हाइरिबा असिगसु याम साथिना चुनाबा आइदि वाकचिंग गी लोइरम दाइनि वाकचिंग गी ngasi अबगी माघगी अबगी सेथा कुन मातोइनि असोमदना इंग्रजी की कैलेंडर वरगना फेब्रुअरी की तारीख मंगा नो माइनि नुबिट खाद्रबदि मसी चोइदमगी एगी नुसिजरबा इनायुंगो अबगी सोमोर लुवांग अदुगा आइदि एगी नुसिजरबा इनाव राजू मखोइगी ना खालपा नुबिट असिमुसे सोइदमगी असिगी फिल्म से याम माई पापा अदुमो ओइगनेन हाइबसे हागि ताजबनी लोइना लोइना ngasiगी एकोइना होय फिल्म सिगी रिलीज तौदि रिलीज करना तो बगी वाफम मा एगोंदा थामी अदुबो एना हाइनिंगबनी सोइदमगी बजारंगने ना हाइबसे मकोइना थागलपा एगोंदा थाजलपा वासापुदा एक्टर एक्ट्रेस ओइदिबसी सक नुम जेंगा बॉम्बे दा लेनिबा एक्टर एक्ट्रेस ना मंगे थेगदा बनाते खांदे फोटो की वाफम फोटो दा पिक्चर डाइन उजबे वाफम नि करेन फोरगा एक्चुअल प्रैक्टिकली फोरगदी सोय जमगे दुसु खजार गराय खाले याम साथेना मैचिंग होबा याम साथेना आइदि
ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯜꯁꯤꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯒꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯍꯣꯜꯁꯤꯒ ngasi release tawrabassu asigi sugumba ahum suba warak mapok masigi release tawgadurisu ai sagangta ibiba amadi asig mamangda lakini ko nomadi haiba asig hek mamangi adusu ai ayakna release tawdabani mase ekoi matangduma madudana hotel ilorada atau masih ani maksud dan nasisna ay nasumjeng nada nimitha punamak niya nada ay tare adedegi film gi maming sisu yam satin chuna ba ay tare kona gi bosonda ay di kona ay ba ay gi yam na power judis panji dari yam power maham na hay remi ay di bangla da boere jodi borse mager ses Jodi borse mager ses Dhanno rajar punno des ay ni bado masin michi oi aduna ay na masima yang na tamjani isina asida release tawra baso mapam da ay di sapo sai de koge lucky board lady lucky board da so ay di pong pilwa asi borse ada na to bi mo ya no so pilwa udar won da so makokol kawana tanga kani mama madu bi pendel kunde kani da madu su kana ba adu itar bodi aila kan di soda su jari mon soda su ko ni mon sai mo kom siga ai ke misal ini singse ko i Manipuri site ko di soti mo ko interested di werga lady mo kom se mo ko tor ko da kudung sa da hai ga da traga mo ko torang ni hai ga aju mo mo kom da lo hati ko da ko sai ko da ai ko ngasigi film se masih kudung saba ay di luraga kudung saba matamda hay tare masih jangan lagi asida yaw di ba manung di ba gist manungda hay di ba wahid mayam ba ukni ba asi ay ko gilay di ba asam da lay di ba ay ti bisa sing imay ngo sing oza sing ay inusijaro satra satri sing una makta kana ba ko keda hay na hay base ay taja bani so no isu ko gani hay na hay base yan kajay aduna ayana atay samlay ay jaroi adagi matangda ikogi sikisu amuthena ay di faja pamongi historically boiba historical background joba ada akogi oji khobali bana haron singsina mama bana wa haibada anjina haibada ta dawa lekukra chakiba asumba akogi memuda ataisu ay pongan ningi ataisu asigi penuse tawaningi jam sakina kaja pamong ni asigumba se ay koi tanatana ato pakang gusto ko katungirap to banati koi minta di mangani mangda bisubya isu mo kogi digital dinate mo koi do makoi ni jumna gi bisa pri mama moi tepar da jauhi makoi duna ni actor na makoi bisubya masa oiraga actress oirigna sang boy Osomia kamu gamai enusi bodo. Lalu nama si uang semua di berbagai kuisu. Aduh, ekoi masenda, ekoi gi uba, ekoi gi uba sini. Namu yang pamjari se. Ini ekoi gi ekar uba, ekoi gi actress uba, ekoi hana. Ini lepung uba, aduh uba tibam. Masih jam tani pamjari. Asi tanah ada isu. Ini makal materi. Ekoi orang apa una. Karena tu begini hai bese, part lo begini hai bese. Ayah kita aja bani, si benar-benar ayah nanti yang saat ini lagi, selawan mati panggung ngambil deh, maya makan dah macam orang apa, win sejarah baca nau singi, si organizer beriba singi makan dah, lupa lesin mana keteng di, soalnya mati kaca kani hai bese, kaji aguna. Ay nata nungsibina ay nagumay ni ama katang koy wala
maintain na doon ito. Ha? Bersyada. Jadi, ay wakam terus ay menjaga. Ay happy to tabal tudi. Ay muna di bibide. Ado ay na ado hana pamjara mani. Ado matunda speech ni ngamani. Ado kitang tayo na bra. Asini. Ado di kasi silbi lang bi ba wala sing na kange. Ado wala sing na kumain ng todo di ba? Ay di tanja do para matam da pibito ri di iko organizer sing na asum lepiro. Thank you. May ako mo konti. Ano cerita mengenai opung tapi begitu magara para mapawo kuning tapi boy na sige toram sila to ay tapi boy na bali sinya na CLD ay kuno ni okay kan hay bito kogi producer ito pero na jadi kogi sale tembang sale si option pina begitu ay mixing dere. The entire team of Barapapo feel privileged to have you with us, Reverend Brother Rajib Joseph, Director of Bosco Tech Silchar. May I now call upon the stage Reverend Brother Rajib Joseph to come upon the stage and to deliver your valuable speech regarding the event. Brother Rajib Joseph. Before his speech, I may now request our volunteers to kindly felicitate Brother Rajib Joseph. We are very indebted to the entire team of the Don Bosco and the Bosco Tech Silchar because it is the only Bosco Tech who extended their helping hand to the team of Barapapo. Thank you, brother. May I now request to deliver your speech, brother. Honorable President Dr. Raju Khumujam, MD Barack, Honorable Chief Guest present here, Sri Joy Singh, President MSPA Central Committee, Honorable Guest of Honor, Sri Shantiraj, Secretary Information and Communication, Film Forum, Manipur, and the entire team of this feature film, the director, the producer, the cast members. I am standing in front of a very expectant crowd, with the Manipuris of Barak Valley. In my short stint here in the Barak Valley in the last 19 years or so, right from the beginning I had the fortune of getting associated with young, talented, aspiring youngsters of this community. They are young teenagers. I have seen them grow into adulthood, and I have seen them taking up important responsibilities, be it in my institution, Don Bosco Silchar, or any of the other organizations in Barak Valley or in and around India. I have seen boys and girls of your community taking a leadership in different aspects of life, walks of life in Barak Valley. And I truly, full-heartedly appreciate the initiative taken by the organization Barak Mupao
in the digitalization and in the digital world. I know as well as you, each one of you know, that today we are very much in a digital world. The influence of digital world in the past 10 years is unfathomable. The kind of influence it has created in the field of education, in the field of technology, in the field of industries like film and music, and influencing, the digital world has taken an important role. Today as we stand here for the releasing of this feature film, I'm told that it is the first feature film, digital feature film in Assam, Barak Valley. The feature film plays an important role in the aspirations of the people. Now, you know, in any community, in any culture, in every aspect, the pulse of a culture, the cries and aspirations and ethos, dreams, cries and woes of a society is very truly depicted through feature films. We appreciate that because we are able to see a part of our life, sometimes a generation, an incident, a chunk of the history depicted in a vivid manner in a very short time duration of 1.5 to 2 hours. And it grips the people, it changes the people, it influences the people. For that matter, I'm sure this feature film that we are going to release today will also play the same. My another wish and prayer is for the budding artists of this Barak Valley. And I have seen a number of young boys and girls from the Meitei community who are very good singers, dancers, very articulate in their vision talks, dreamers, artists. I have seen. They are all going to get a chance through this media. Once again, I appreciate the Barak Macau organization for this initiative because you have started a spark, and I'm sure that this spark is going to be a hope for the millions of young boys budding talents here. And I'm sure a digital media today's young talent can take upon. We don't need much of complications. With less of complications, they can vividly express their dreams and aspirations through that media. I wish all the success to this film, and my prayer is that let the people of Barak Valley, especially in the Meitei community, accept and acknowledge and take it as their own aspiration for this entire film. And I'm sure that this Barak Valley will carry forward this film to a success. I wish all the success to the entire team who has taken their key interest in it, and they have sacrificed their time and energy for it, and let God Almighty shower His success on this venture. Thank you. Thank you, brother, for your time, for your valuable speech. Masih di pangtok jariba Tormasi Manipuri Dugulaba Miam and a Khundongbam online platform Gotimayum na Tormasi social media ni kutang the live streaming tawiri masih kita mag Gotimayum gi tim baru ini gini Silchar Mahanta o agar pangtok jari matang sidi orang di makan jata jalan Oinam Kuing sige torum sibo pumari pana bo hana bida sponsor to pira kiba kuigi music ko kuina felicitate to sebugi dan jadu lo sake kuigi para mga program members sina assist to bina pagita mga ining sing sake Rezauddin Chaudhary Talwin Live A Kuyoza Rezauddin Chaudhary next in Birakani
Talwin Life ki Raja L Lucky Kanta Singh Raja Su Dexin Birkani aduga haiba organization adugi Talwin Life ki Raja O Mangal Singh Raja Su Dexin Birkani adugi namang Singh jage matanda adugi Gold Favor Salon Silongpati Silchar Gold Favor Salon ki proprietor adugi yamba L Sanjeev Singh Dexin Birkani matanda adugi Chijarui Bai adugi Mangal Foods Sadargat Rongpur Silchar di proprietor Yambem Sanjit Raja Su adugi di staff yang sing berada di dalam klinik sing jage Rohit adugi sponsor to berarti ba adugi Maruk Dr. Ace Ibo Chowsing Nirupama Healthcare Dental Surgeon kay Khumujam ba Raja Su adugi di yang sing berada di dalam klinik sing jage ang kaswana pokok jage kay Rezauddin Chowdhury El Lucky Kanta O Mangal Zahum si Talwin Life tadi aduga Gold Fever Salon Silongpati Silchar ki proprietor Yamba L Sanjit Mangal Foods Rongpur ki proprietor Yambem Sanjit aduga Nirupama Healthcare Center ki kay Khumujam Dental Surgeon Dr. H. Ibo Chowsing next in Birkana kita maglalukjari next in Birkana Mangal Foods ki proprietor Yambem Sanjit next in Birkana next in Jari Pagkakari ati kogi ming pagkakiba sponsor bibi rakiba sponsing project ko pada tuhan potongsa dapat kerana barang mereka kogi torong pun sila yang simbirak taman barang mereka si election bini ba kogi sponsor to bibi rakiba project jawab pada ahung di mapamda berapa pau di mahut simbiraka lalu sigi managing director Dr. Raju Khumujam na pada ahung di mapamda kogi acam belengan pikul tahu na tapi mal kabut bina kita mixing jadi Agakari ikai Khumujam ba kogi sponsor to biraki ba pukjel chawr ba oja sing impamda yan pikudol tambi kar bagi matu sibi kogi film asi nam nana bo khana bada kogi tongan makal gi koida support biraki ba matim pang biraki ba kogi kita mo ina yum ama so tongan bo khana bada ai yum madu pukjel se bibira patana tama koida ujama tamda film sinam nana bo khana bada nam no liba ijum madu da amna chaw na ide batare zagi sing beri horaga koigi makal makage koida support to biraki ba koigi mioi pukjel chawr ba mioi khada Citarang jadi barang bawa kita ini jadi, macam banyak yang dikutol tahu kan, tahu bimal khumba, jadi ini khum tahu tahu saja. Nextin berak ni, ikai ikai Khumujam bi niche salam ongbi KS Pratima, salam ongbi Lekhabati Devi, Pritsaram ongbi Kusum Devi, Angom Bopeshor, Gopi Nandi Production ni, ikai Khumujam producer Manipuri ni, Laisa Mongbi Moirang Tem
Mem Tombi, Fandembam Ongbi Moina Devi, Konsum Kamlakanta, Ikai Khumujam Azasing, Kalkonglay Tuna, Rigi, Papa Lingsin Birtona, Barama Pauna, Namjava, Rigilan Piklol Tamjabagi, Tanzatu, Pinapi Haidana, Lurukari, Lingsin Birtani. Amukaswana, Nokotari, Salam Ongbi, Khumujam Pratima, Salam Ongbi, Lekabati, Purit Shalom Ongbi, Usum, Angom, Gopeshor, Laishram Ongbi, Moirang Temningol, Mem Tombi, Fandembam Ongbi, Moina Devi, Konsum Kamlakanta, Ikai Khumujam Ongbi, Singasika, Kumli to Lingsin Birtana, Lurukari, Lingsin Birtani. Kuigi, Oza Konsum Kamlakanta gi, Oza si Lingsin Lakbita Maram Oira, Oza Siki, Luina Bi, Kuigi Madam, Kuigi Rekta Lingsin Bidon Libiri, Nekto Pirna Bukita Maklukari, Lingsin Birtani. Kai Khumujam bi Singasina, Singasina Kuigi, Barama Pauda, Yamna Singam Noritaba, Kuigi Mating Makat, Pambina Pabitano, Kuina, Singam Noritaba, and Bronson, Rotary, Rena, Haidiba, Silchar bi, Ima Singasina, Kuigi, Barama Paubi Magigi, Atambalan, Kubina Bigitamak, Film Sigi Director. Yang Somor Luwang ang producer Lingsin Birtuna Kuigi Lansing na Singapore dahil nga Pikudul daw pinapita mag-Lingsin diri Agak jadi mata nasi ni, pergi nasi ni thora nasi, maka cata jarak boleh na, film nasi, Oinam bukan apa pergi yang lain seru, Oibi artis sama di crew members kuling aku, si dalang jadi beberapa orang lagi jadi, macam bukul pot, tanpa Konsum kiba laman simbang menurut laman singatu kaya tu ada su nomala bukan jadi tanda belum jadi aina ming panjang aku tanda tahu lah jadi stis kacira Lingsin Birtana kita menurut jadi Lingsin Birtana ni main role lagi di bawah ini now Chan Sonai Chan Pudagi Rajkumar Mangal sana macam Lingsin Birtana ni CIS Ramesh Chandra Singh, Rakesh Khundongbam, Egin Silchar Vichan Napi, Asha Changam, Rohit Khuyam, Nirupama Pukrabam, Lamdam Sigi Sanay Ravi Saisakpi, Aduba, Film Milo, Lamdaso, Mating Lena, Kobala Kipi, Equigi Sanay Ravi, Rameswari Pachangam, film si director atau film sida mapa ni doang lebih kiba Somor Luwang Manipuri film ko ini Assam ni Manipuri film ni taibangda ko ini seru jakala kiba ko yamba Salam Ranjan atau child artist Salam Kritiras lamdam sigi sangai ba sesakpa atau film lamda so anggar kiba yambong Rajkumar Kulajit sama pergi Da Vinci ki proprietor atau film sida dukandar makki mono ki ba yaba atau pembidan
दूरदर्शन केंद्र सिलचर की एडिटर एक नुक्सीजर तामो कोई ममांग चक्का फिल्म दे हेन तो आयो भी रखी बात इसे नमाय फिल्म दिसु म्याम ने रखना बिरबा तोकाम कुंज बिहारी कोई मेगा बिजली हाई दा रखना बड़ा मपाव के हेन पामन हपी रिबा मेगा चंद्र थोनाउजम अदुगा सुंदर मेते लोय ना फिल्म सिगा Siapa sekak customer saja kiba sama sini jadi Fandembam lokal. Batang da crew members next in directly Raina tech off. Ayo kita cerita begini, film sini kamera apa di editor di tukang lopi kiba Mahanta entry next in directly Mahanta. Lion Lapam Delal assistant cameraman. Somor from Bikash assistant camera. Production manager Laisam Satyajit. Production controller Kirogopal Sharma. Shooting T.H. Sundar. Sound Toktom Monojit aduga ekoi na bara ko pauna punsida laman simbang amroi daba me ani khat posing da bi tanda do lawjage koi ge nasi film sida special appearance oina sarup yabi kiba aduga Manipuri film gi taibang da arang matwan gi chabu ngan tuiba miam na hena khanga biba Srais Ramesh Chandra miam gi iso mention karatan Loy na film sini chief consultant bara bapau na kunci sima ki simbang amroi da balaman kunci daraba ekin sizar biyama miam ki favorite mama Prane Yungkham Manipuri film ki sarai raba screenplay writer Ikai kita artis sama di crew members yang sudah pergi tempat terpencil di luar base presiden yang di base karena pergi kedua buat patut kita bisa melakukan kedua buat di certificate of appreciation melakukan lagi dari artis yang di crew members yang melakukan pada ini ningam dama pergi mulai kereta pergi kereta kedua cara bukan jauh bangun kita baru ada main role movie kiba miam na heroine film sigi heroine ai jaba tare actress ai gin sizar bitan Priyanka Gotimayum Miss Manipur 2017 di oi bikibi isan si kudong cha da bakrana sigi torom sida yaw bang kidre oi roina ati tongan ba sini no karasu kudong cha da bakrana yaw bang kidre oi sini tu barang go be nagi de sigi torom sida ko ni miss to jeri Niama pergi role buat di certificate of appreciation na ko pero hindi ko kasi ko tuway ha kapag bigoy na niam jadi ako ko ba tanggap pala ito ko pinabigyan mo project
ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯧꯖꯕꯅ ꯁꯤꯒ Actually, the artists and the crew members okay. Group photo. Actually, aikoigi laibak pa bahay sa batare para mapaogi na sige toro na si Oinam ko na bada kada ang nagtraw na sa port bibi rakiba aduga masih aikoigi kasar di manungga aikoigi history da hanbo en chiyai aikoigi Silchar police station ke osiyo bisi ko meeting macha amana koi bani adu hai ro aikoigi aigim chijero ya matamo Untuk direktur namukan aku felicitate untuk kita dan terus lagi. Next direktur ni Inspector Amrit Kumar Singh, Officer in charge Silchar Police Station. Felicitate untuk kita dan terus lagi. Next direktur. Kau volunteer sing namukan pusing direktur. Actually, pertama si wangan ko sudah hitero so atau hitero sih semua tahu boy atau sudah bili bani. That's a minute kita pergi base bisa sampai tampilan lebih insider. Firstly, thank you actually. Jika korot dan jika yang owner because sedang pay. Juga Silchar jadi actually itu original Silchar ini, mohon aku jika ini, dan jika ini, bukan kontras atau lebih. Terus
지금 WAKCHING GI NONG is movie की premiere show में आया था एक show इनके movie में वो एक सी मैंने organizers ना invite हो रहे हैं हम एक show का लापनी में लाएंगे उधर यहाँ पर कितना जल्दी का है लापनी मुझे बहुत ही बहुत तो show नाई नहीं करा मुझे कितना show करा तुम खाना मरे टीवी से जगह मरे बाल्य विवाह की करना करा चीज लेते still kita di janji yang lain ni. Anyway, thank you, thanks Orlando for the presentation. Thank you, Tamo. We are also welcome, and we are feel very delighted to have with us my beloved friend, brother, Inspector Kamlesh Singh, who is the prosecution inspector of our district court. Thank you, Kamlesh da, for coming here. Thank you so much. Agachari, batang sidi ko igi orang di bakal cerita cara koi na presidential speech ki mangu ini lah, sidi WAKCHING GI NONG liam na. WAKCHING GI NONG liam na kaurang na ngayari ba na sige nila sibag ako igi buwari ki lamay da may kula na lihawaraga da ba Assam ki Manipuri sabi ahan ba digital feature film o beda uri ba WAKCHING GI NONG film kasi nitsin biri ba da ahun na may kum handok bida na nga mamang ta kasi na bida ba tadaro mi nasi WAKCHING GI NONG itu masuk ke itu masih apa ya kan mau dengan uang kemudian jadi masih kait belajar wajib guys na WAKCHING GI NONG release to mikro bagi matong nasidi masih presidential speech tapi lang kita mak igamba Dr. Raju Khumujam managing director para mo bukog Silchar. Muda kita challenge video ba masih sifes Manipuri Saita Police Assam gi President Directiion di bawah ang Omtoy Kumar ana di guest of honor ni Khundongbam di ba Raja Santiras Information and Communication Secretary Tim from Manipur ang Kai Kumu tadi mati Mangal di ba Raja Singh bai pan sinau berapa bisa kai kinfu komong na kuram jadi bagi yana terlalu tanda, naik terlalu tanda dengan ini jam sang dengan jeroi. Barang apa orang nasi yang memang betul tanda riba WAKCHING GI NONG hai roti masih kali bumba aku ini proses kama, aku pernah selalu beri thoropa outcomes, dan hai utara kati aku ini mai pai ni sana bai tare. Anang kai nukan do anang, tim mai si kai nukan do bila aku ini anang mai pai ni sana bumba ni. Sakla kan tekan bai tare. Adulah lagi tim si mau nak overload tentang aku ina aku experience miam aduh nasi aku iman dengan cingkiri baru mungkin pang begini barang apa aku sebut ini nak ini bang miam si punya tentang aku ingin saya apa sih guru nak koki bahaya betul aduh jam sang dengan terus aku mati matungga lagi WAKCHING GI NONG ini ba tim nasi miam itu betul tamjar ni tim nasi jemi mereka dalam itu WAKCHING GI NONG GI NONG hai baru miam itu nak kami nak bagi tanda dorong ini sih matang sila ini baru sih itu.
Tagad presidential speech speaker ng sige president na sige ito masih luisin lehat na mukha na kopya ba ko gi ay formal session si luisin jale ato ga matong da ko gi film si ato kapo o jale ni hay gi opo ng kan kami na sige sige asam ki ahan ba Manipuri digital feature film WAKCHING GI NONG gi releasing gi open session si matang sa luisin jale ya mo kung kan kan agad jadi pergi music masih aku mau bilang lusin terapi atau masih pergi music si ngam nak orang yang ini riba WAKCHING GI NONG si laki bra cu kibra atau cu kibra ay pergi mahal atau mungkin minyak tamin bagi kung campur romi nasi sahabat itu keratan romi nasi barang sila mixing sa mga tang pergi hai film masih aku ina kapsa mga tamda sige film sila TV thorom sila TV ba pukcel tawar ba kay tarana pergi Facebook live mo ba atau video record ko ba to pwede na ba mixing sa kaya masih copyright yun mo kung kaya sudah yun na kasi to pwede na ba ito ba kayo para mapawagi legal advisor mo inamya mo kung day o kung sinurok siya agad siya mayamda makzomina nisinjani lomtagi film si loire matunda mayam leimiko maramdi film sida film si engda thamoi de phauba amadi session bibininga mayam ama koi sai sagina nai wakalun pongok piramu maduna makata no tokchega dori bai ko film singa maten wajege loire na sigi film masi de yaw ni bawani paring tutuksriba karakter singsi masih hingliba natraba si krab kanagumba tagmari renya jade masih mayok ta kanagumba na pirapa wakat barak mapau na lozero masih kemen tije Directiion wada pun hari tu, lagi sini tinggal belum ada, hanya kaya orang ni. Directiion, ini mana sih mesti ada sih?
लाइट बंद कर तो होती है 지금 손도 못 꺼내 하와. 지금 달리게 하려고 해요. 이번에 상수내라지. Masih jimiro matamda jumlagi khak mineng tamiba khapratana kaligo makal matagi thurala na da pila masih butaktok pa haibati pairasi na jimma to bita baning singeri kaligo matapila masih pairasi to bibo haibati madu haibadu copyright act 1957 ni matungina section khumdoi bibakada kodi tha tarukta ni horaga jahi ahum hawgi pesum taina hangba loina lupa lising dakai dari horaga lakani hawgi kodi WAKCHING tinggi kodi provision pilih pada waktu katakan amat tapi masih ahli wang mereka kodi pairasi to bita to bita mungkin singeri